برنامه گنده ما سلابوره است تماشاوان هجا. ام ایرو بدانسینا ناچه پلور آنگو واجو غالسر پارزگه ها درسمل پیش بریونه. ام دوی برنامه دا بس جیوار و اردنگاریا پلوری جوار بکن. پلور آنگو واجو غه. ناچه کی لسر پارزگه ها درسمیه. پلور حتانی سال 1879 وکی ناچل سر ملکسی آنگو چموش گزگی بود. در سال 2000 ده گندن پلور یند کهون سر سینور چموش گزگی بخوزات و هات گردان و به تمامی جهف هاتن قطعاندن. پلور ناو خواه جپل آنگو تل بگره. ده همان دمیدا ناو خواه ترکیزه کرنجی جدشتا که دنابرا چیاین منزرو ین لباکوری روژاوای پارزگه ها درسمه دایه دگره. هریما که ناوچه تدایه پشتی امپاراتوریا رومای در سال 3095 دا بو دو پرچه و کتبن دستداریا بیزانسه. هرچی قاس در سال 639 دا عشیرین عرب اسلامی الحرم سردست منجی پشتی دمه که دیسا کتبن دستداریا بیزانسیان. کتنا ترکان آهرمه پشتی جنگا ملازگره در سال 1071 دا بو. در دستپیکا سال 1200 دا احمد غازی کو یک جبگن منگوش بو لحرما ارزنگان سردست بو و لحرما پلورجی خودی باندور بو. در سال 1230 دا دکوه بن دستلاتداری دولتا سلچوکین آناتولیه پشتی کو مغولن دولتا سلچوکین آناتولیه تک برن اف حرم کت بن کنترولا مغولان. وکی تزانین پشتی جنگا پلوره در سال 1515 دا کتیه ناف سینورین امپاراتوریا عثمانی. و دم پلور ننافچه باجارو که بناو ناحیه اواجق بو کو گردای هرما چمش گزگه بو. دمه که دره جعالی پیر حسین بک و بگن چموش گزگه و هات بره وبرن. ده انجام و راستکرنا اداریا به تفگرین تنظیمات را دمه که در سال 1879 دا پارزگه ها درسمه بو ناوندا و خوزات بو در سال 1886 دا پلور به ایالت خارپته و هات گردان. در سال 1980 دا لناوندا گند زرانیک تشکیلات نافچه هات ارگانیزه کرن و در سال 1936 دا دمکو ایالت درسمه آوا بو به و گریدایی بو. در سال 1937 دا تشکیلات نافچه جتاخ زرانیک هات را کرن و وک نافچه لسر گند پلوره کو ایرو ناوندا نافچه هات آوا کرن. با آوا کرنا نافچه را ناو اواجغی لی هات کرن. لوراجی قسمک خواجهین پلوره لگور ناو ترکیزه کرن تلاوز بزاراوه کرمانچکی لید کن و دبیجن واجوغ. روبرا اردنگاریا پلوره 1538 کیلومتر قاره و نافچه هری مزن آپارزگه ها درسمه. پلورا کو 65 کیلومتر دوری ناوندا باجره جباکور و بنافچه کماخه ارزنگانی جروجلات و نافچه پلموری و ناوندا مامکی جباشور و بخوزات جروج آوا و جی بباجر ارزنگان و نافچه چموش گزگه و سینور داره. لباکور و باشور پلوره چیاین به هیبت این منظورو هنه. چیای آلی باکور روته یه آلی باشور آسه و بدارو بره. ده همان دمه ده هرما داربند علی آنگو بناو ترکی ذکرین علی بوغازی کو جگلک سرپیاتیان را بویه مجارا پیپس کرنه دکوه آلی باشور نافچه. دشتا زرانی کو دکوه روژاوای نافچه جلچاوی منظورو بگر حتانی ناوند نافچه دریج دبه. دشت با آوا چم منظور دبه دو پرچه. بلندهی اوی جاست دریای 1300 متره و خالا وی هری گرین بلند گری زیارت یکو 3071 متره بلنده. اف دشتا بقاسی خواه بخیر و برکت جه 85 کیلومتر قارهی پیکته. لپلوره آوا هری گرنگ چم منظورویه. جبلی چم منظورو چمن بناوه مرجانو، قزلجه، گورک و کودی هن چمندن هرمینه. باکوری نافچه بر رزچیاین منظورو پیچاندیه. قسمه کی رزچیاین منظورو جالی خواجهین پولوره و وکه مرجانو یلانلی و یازی قوناق تنه بناف کرن. للوتکه چیاین منظورو گلک گولن خوزایی هنه. آب هوای پلوره جبر آواهی خویا خوزایی نافچه کو آب هوای و هری دجوار لیهیه. زوستان پلوره سار و سرمایه. به متریان برد که عرده.
Havînê jî hewa hênik e û weke seyrangehe ye. Debara navçeyê bi piranî li ser çandinî û sewalkariyê ye. Nirxa xwerekiya fasulyeyên ku li deşta Pilûr Angozeranik û derdora wê tên çandin zêde ye û divan salên dawîn de di warê firotina wê de pêşketineke mezin çêbûye. Her wiha li geliyê Mircano û hin gundên navçeyê çandiniya Guzan tê kirin. Herçendî ji bo mêşvaniyê hawirdorek baş be jî di warê hingiv de têra xwe pêşketin nehatiye bidestxistin. Masiyên pelsor ên di geliyê Munzuro da dijîn yek ji berhemên girîng ên navçeyê ne. Li navçeyê herçend bermahiyeke dîrokî tune be jî taybetmendiyeke wê heye ku warê geştariyê de girîngtirîn nirxên xwezayî yên parêzgehê dihewîne. Parka geliyê Munzuro, çaviyên avêyên Munzuro, gelî û çaviyên Mircano dewlemendiyên girîng ên navçeyê ne. Bi taybet çaviyên avêyên Munzuro, ji mehên bihar û havînê ji aliyê hezaran kesî ve tên ziyaretkirin û dîtin. Çaviyên Munzuro bi qasî 20 kilometre dikeve Rojavayê Pilûrê. Li jorê gundê ziyarê ne. Tê rîvayetkirin ku çilçaviyên vê derê her yek çiyê pêhnekî Munzuro ne. Li gor rîvayeta tê behskirin, Munzur şivanekî qenc û ewliya bûye. Navê Munzur ango Munzur di rastiya xwe da Muzur e. Muzur di zimanê Kurdî de ji bo kesên geveze ango nerhet tê gotin. Çiyayên Dêrsimê bi tevahî berdewamiya rêzeçiyayên Torosan in. Di nav çiyayên Munzuro da gelek çiyayên bi nav û deng ên weke Zel, Siltan, Bûyer, Mircano û her wekî din hene. Çiya û ava çemê Munzuro ji bo tevahiya hunermendên Dêrsimê bûye çavkaniya îlhamê û gelek stran û helbest li ser Munzuro hatine nivîsandin. Meriv dikare bêje Munzur bi heybetiya çiyayên xwe û ava xwe ya zelal yek ji xweşînekên nimûneyî yên li welatê me ye. Di nav sînorê Pilûrê da ji bilî çilçaviyên Munzuro li herêma Bakurê rojhilatê navçeyê çaviyên Mircano jî hene. Ava Munzuro û Mircano li herêma gundê Çaqberî dibin yek û di geliyê Kurda fetil dide xwe ber bi Dêrsimê ve diherike û dikeve ser ava Firadê. Li Pilûrê parka geliyê Munzuro jî heye. Gelek gund û mezre dikevin nav qada vê parkê. Di nav parkê da bi dehan dîtbariyên xwezayiyên hêjayî dîtinê hene. Xwecihiyên Pilûrê baweriya Elewîtiyê dihewînin. Elewîtiya herêmê beravajî Elewîtiya Anatolyayê di nav xwe da şamanîtî û zerdeştiyê ku ji ber hin kevneşopiyên xwe yek ji kevintirîn olên cîhanê ne dihewîne. Di heman demê de ji xrîstiyanan heta Zazayan ku li herêmê bi navê Kalgavan tê naskirin, cejna sersalê tê pîrozkirin. Ev cejin dişibe Noela xrîstiyanan. Her wiha weke kevneşopiyeke kevin tirba serê beranan a ji miyên spîgewr didome. Çûyîna Pilûrê bi du rêyên cuda pêkane. Yek ji navenda Dêrsimê di ber û berê çemê Munzuro da yek jî di ser Pêrtag û Xoza tê da diçe. Navbera Dêrsim û Pilûrê 65 kilometre ye. Li Pilûrê tevî navendê sê nahiye hene. Navend, Balkan û Zerenîk. Gundên weke Xaxaçûr, Bozqara, Qeretaş, Merxo, Ziyar, Viyaleke, Qislê, Bûrnax, Qîzik, Pardî, Birdo û Eda li ser nahiyeya Zeranîkê ne. Kakber, Elqajî, Devê Dewrêşî, Mamlîs, Namıkan û Xerabû li ser nahiyeya Balkan in. Ortînîk, Gewrik, Arzumak, Çaqberî, Hemzik, Xano, Çimê Munzur, Danzik, Bilgeç, Çirpazîn, Heniyespî, Kedek, Xalpınar, Kodî, Kerdiz, Deyrik, Kalık, Badikan, Kolze, Hopik, Solxasan û mezreyên wan li ser navendê ne. Viyaleke di wateya xerzika biyê da ye. Di heman demê da ji gund ra pezgewro jî tê gotin. Pezgewrî şaxekî eşîra Seydaniyan a kewî ne. Qislê di wateya Dêrê da ye. Xwecihiyên gund şaxekî ji eşîra Seydaniyên kewî ne. Zerenîk navê xwe ji rengê zer digire.
خواجهین گوند گریدای عشیره حیدر آنن. تاتو دواتای کورا پندایه. جگوند را وشکو جی تی گوتن. تاخا آلی روژاوا بدون آوان تی پیناسه کرن. چتچو وشکو. ناوی وشکو جناوی ویس ای 4-5 نسل بره گوند آوا کریه تی. تاخا مزنا آلی روژهلا تاتو جی ناوی خواج تحت این کوردگره. کاکبل آنگو کاکبر. ناوندا ناحیه بو پشت را کوچی ناحیه بالکان بو. فردین جه عشیره سالتوکین زرک تنی لور هنه. دیرک ناوی خواج دیره دگره و تی واتایا دیره بچوک. جه هریما گونده دیرکی او هاوردوری را بلکش تی گوتن. پیوه بلکش جناوی نافچه ملکشی آنگو چموش گزکته. خواجهین وی داره به اصل خواه کوچبرین ملکشینه. پل دوریشی جدو پیوان پیکته. پل و دوریش. پل به زاراوه کرمانچکی تی واتایا تل، گر، توم، تپک و هر وکیدن. خواجهین وی داره جه عشیره شاموشانن. او جه دیری که کوچبری ملکشی بونه. کالک ناوی خواه جه پیریتیه دگره. دارستان وی داره به ناوی بلکش تی بناو کرن. پرانیا عشیره وان هیجی لملکشی اقامت کن. پلور دواتایا گر، تل، تپک و هر وکیدن تی. نیوه خواجهین پلوری ده سال 1930 ده هاتنه کوچبرین و زیادتری 5 گوندن وی داره هاتنه والا کرن. لحرما پلور جیان وار و وارگاهی فرومرویه. مرف دوار برهفکاری ناو جی و وارن وی داره ده گلک زحمتی تکشینه. دلیسته و نقشین بره ده جی مرف دوار لوکالیزه کرنه ده زحمتی تکشینه. گوندن آلی روژاوای نافچه به تواهی ده سال 1993 و 94 ده هاتنه شوتاندن. لوراجی ده سال داویدا به وگر خواجهین وی داره جنوب هاتن شین کرن. پلور آنگو به کرمانچکی پلور. دبک و دواتایا بیبر آنگو بخیر و برداجی به بکارانین. لوراجی جی نافچه لیه تل و گر تننه. قیزک ناو خوش بدویا جنکی دگره. به کرمانچکی جیرا کردشی تی گوتن. پاردی ناو خواه جدهلو دران دگره. کدک دواتایا روباروکه دایه. چرپازین تی واتایا فتلا آوه. دانزک دواتایا شقوقه دا. کردز دواتایا دزه کران دایه. لسر گوندن وکه الکاجیه مرخو در امرگانی چم منظوری دو دورشی کدک و برناخه جالی هنرمندن پلوری و گلک سترانجی هاتنه چه کرن. ده سترانه که لسر کوه منظورو دا وساته گوتن. کوه منظورو مردم تخو جارو ونو روجی جور کوه زلو گوور دزگونو. کوه دزگون باوایی شمسیا سر درسمو. هندره کوه پرسکنا متریس حوالانو. دسمن دترسو ماره دو سردورغانو. کوه منظورو حسرت از سر منو. بله تماشاوانین هجا مجوره بحثا نافچه پلورا لسر پارێزگه ها درسمه کر. هفته به امه بداناسینا نافچه کی دن لپیش بری و بن. حتانی هفته کی دن بمینن خیر و خوشیه دا بخاطره و.